Pini bang nili kidam tang hut Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kapiklang pon awring oversight cook la pen helper la pen electrician labang so apus kapiklang pon do lasi pini bang nili labang so apus apan viva test adet apor la pen atime putha labang so video long nali tum panang than pachini pon ikpo lasi nali tum labang so video kiching pen kijut an lang pon ikon la pen nali tum han chuning ri alam the bang la puhelo nali tum jong silabang so YouTube channel along na komri milang pare kichingon pen subscribe ikon la pen adu hes tame bell arjan theklang hodas tame nali tum ber pon ik denon latest update nali tum kilong ver je pan tangte pathiek pe labang so Viva-voce test anotis aputhakle lang polonang la pen chethan polonang la pen pini bangke nili labang so aworeng warsai anotis aputhak sinali tumpanang than pachini ponikpo la pen labang so aworeng warsai nili kidam tang a videos labang so aputhak stame nili video upload pon ik elo jong sinali tum lang lang polte lang dam ingon la lo polte labang so aworeng warsai details banali tum chini pon ikpo kasi pini bangke nili labang so anotis along ko PPC ki tok pon ma labang so aputhak labang so video along nali tum hanang than pachini ponik po la pen nali tum labang so video kicheng pen kijut an lang pon igon lalo polte nali tum chini pon ikpo tang te non pathiek pen pangcheng pon lonang mate chethan pon lonang aprang sinali tum thek pon long ikji labang so our notice kapik lang pon adet labang ke dak 30 November diak October 2023 sip paklang pon iklo la pen non labang ke nili labang so notice along ko PPC ki tok pon ma labang so puthak nali tum han nang than pachini pon ikpo la pen lada ki tok pon alam the bang la son helo da Viva-voce test to the post of cook come helper la pen electrician under Karbi Anglong Autonomous Council are scheduled to be held on the following date and time venue indicate below lasi kidam tang hot cook la pen helper la pen electrician post bang paklang pon iglo lasi non puthot la bangke Viva-voce test sidak en pon la pen la bang so adet test ki en pon je adet la pen time la pen ko so dim la bang so puthak sidak tok pon iglo la pen ali tum la number 1 along thek pon long ikpo name of the post la bangke come director cook come helper Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Bhavan New Delhi lasi la han an ki tun la pen khala ka cherab dun apuso la bangke la akam ki claim dam nang ji la bangke ni kar New Delhi long Karbi Bhavan do hodak sinali tum claim dam ignang pola pen la bang so apus apan dak Viva-voce test ki en ponji adet la bangke 9 November 2023 Thursday arni se en ponik pola pen a time la bangke 11 am la pen adim la bangke Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat New Building Difu along se en pon ikpo la pen puthot dak lang polonang mate chithan polonang number 2 along bang ke electrician la pen environment forest department Karbi Anglong Autonomous Council labang so apus lo electrician la pen environment forest department anadlo la pen dak adet labang ke Viva-voce test ke en ponji adet labang ke 10 November 2023 Friday arni sen ponik po la pen apor la bangke ingsiver la 11 am la pen adim stami ingsiver lo Karbi Anglong Autonomous Council Secretary New Building Difu la pen puthot dak ketok pondo jong sinali tum jong si admit card enam delang mating tum damig elang pulte la bang so det stami dak tok ponik lo in this connection the applicants who have applied for the post mentioned about are directed to collect their admit card from department personnel a Karbi Anglong Autonomous Council Difu with effect from 1 November during office hour lasinang nito office apor hotse damig nang po na pen labang so admit card dak ki pipon labang ke 1 November me se cheng pono apen last date labang ke fix pon pe mate pipon pe dak last date command tu anane lasinali tum jong si admit card enam de lang polte endam igon lapen bi ko la pen la exam at apor ho nali tum labang so admit card bangai chepon tu ignang pon se puthot nili nali tum hanang than pachini pon tu lethot podak cook come helper Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Bhavan New Delhi labang so apus aphan bangke dak 9 November 2023 Thursday arni se labang so Viva-voce test ma en pon po apor labang ke 11 am lapen venue la bangke nali tum thek pon long ikpo Karbi Anglong Autonomous Council Secretary New Building Difu la pen nali tum jong si pen number 2 along dola electrician environment forest department anadlo la bangke la pen la bang so Viva-voce test ken ponji la bangke 10 November 2023 lo 11 am apor ingsiver lo la pen adim stame ingsiver lo Karbi Anglong Autonomous Council Secretary New Building Difu
lasi nangli tumjong si admit card ing tum dam dilang pate prabjin men tum dam go admit card ki pipona det labang ke 11 November 2023 labangso arni pen sitak cheng pon bom no ki pipon lasi nangli tum dam pen hombre dam go adim labang ke Department of Operational Karbi Anglong Autonomous Council dipu labangso adim sinali tum hombre dam ignang po lasi pini video lambani la pathek ban nali tum notice aphuthak bangkela ansinili na than bang ton pon ik pola sinali tum labangso video lang mesen prote kan ma share share go la pen labangso awring war sailong ta penang an abang pho bang pitum jok ki jok dun tum do ta hai mine asi karjulong le tum ta do ta hai la sinali tum ka an ma labangso video share non la pen pachini ik nang la pen palang ik na asi pinia video lang bang ni lansing ton pon ik pola si do me thak me kadu ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans ta me nilihin pen kardom to change your